To je bila moja najboljša odločitev v življenju. To je rakavo, sem dobil ta klic in sem ji rekel, oba planila v jok. Tudi vprašal sem se, zakaj jaz ne. Pa sem si rekel, mislim, nekdo pa mora biti, ta bo pa nekdo drug ne. In pa sem rekel, sam kirurgom sem tako namignil. Veste, kjera noga? Ko sem zgubil nogo, sem rekel, jaz bom fuzbol špilal in to me ne bo noben ustavil. Si imel kdaj misli, bom umrl dejansko? Pa da si pri sebi, da imaš voljo, ne toliko motivacijo, da imaš voljo, da to grizeš, ne. To je ful pomembno. Brez tega praktično ti težko, da ne pridejo, ne vem, obiskovalci, ki ti pridejo v sobo, da ne pridejo z žalostnim obrazom, da pridejo z naspehom. V bistvu sedeče odbojke me nekako postavlja tako na noge, fizično. Daj pa rečem, kdaj se mi pa kine dane, pa rečem, daj 5 ti to iskati. Ne dam, daj no, jaz nimam noge.